umculo sebeyithathile bayiletha engomeni ngoba siyababona amaqhawe ehamba ngezimoto eshutha imoto siyabona amaqhawe egqoka impahla ezibizayo siyabona amaqhawe akhile ekhaya okuyinto enhle kodwa ke egcineni kosuku into yahlanganisa nawo amaqhawe ingoma uma ngabe amaqhawe ekhipha umculo ejabulisa abantu ilokho esikufunayo siyabagqugquzela amaqhawe ukuthi awakhipheni umculo ashane nje ngadukuzane nje ngengoma kube kubhukubhuku ngengoma ngapha nangapha kuthiwe nje hayi babangala abantu abalo lapha hayi babanga ingoma yabo singathenana amandla kungathi uma ngabe mina ngikhiphe ingoma uzothi wena ngikhiphelani ingoma ingani yona into engiyizele kufanele wena kube wena oshaya ikhwele uthi nakho-ke yabo nakho-ke shana ingoma bafana ingoma thina siyifunayo yabo ungasho ukuthi manje mina ngikhiphelani ingoma ngiculelani mina sengakufica udla nje lapho ngithi udlelani manje wena ngoba nami ngiyadla ngapha udlelani kanye nami mina nje bafowethu nginayo lonto kodwa ngiyangithi sengiyangithi mangixoxa nezinsolo zami ngiphela ngithi mhlambe isiphiwo sami engasiphiwa mina nginakho ukuthi bangenza into enziwa wonke umuntu kube khona abantu abagxeka ukuthi ngiyenzelani lonto mina ngihamba mina ngiyonikela mina noma ngibuyisele emphakathini mina kunabantu abathi angishuthelani ukuthi ngiyanikela kufanele ngingazi mina ukuthi abantu bengazi ukuthi ngenzani kodwa ngiyi-public figure mina kunabantu ababukela kumina kunabantu mina abangibuzayo ukuthi ubani ukhuzana simbonanga lapha lo mfana yini kukanje yabo ngeke ngakhuluma nomkhulu Khehlelezi ngibona ivideo ayenzile ekhuluma ngami sakhuluma nje ngathi umkhulu akazi ukuthi mina sengahlezi ngikhonjiwe mina mangenza into kunabantu abathi uyenzelani lo ufuna ukubukwa kodwa mayenziwa abanye ku right mina ngiyahlukunyezwa kodwa angeke ngikhale namhlanje angeke ngibalise namhlanje ngoba kunabantu abazi ukuthi kumele bekuhlumeze mawuthi uyakhala bethi ufuna ukudatshukela kunomuntu ofuna nje ukubona ulele phansi kunabantu engathi mangifana namhlanje mina befuna ithuna lami beze belithole belihlahla ngembazo bethi usangavuka lo muntu yabo so ke angibalisi South Africa ngifisa nje ukusho ukuthi abangixolela abantu kokunye ngoba ezinye izinto zishaya inhlizweni ngize ngigcine nami ngihlukumeze ngisho ekhanda lami ukuthi ngizophila kanjani kumfana nje osemncane mina angiyona yona ilekhuzana angiyena umfana okhonze kakhulu ukuthi mhlambe abe ijoke umuntu umfana nje serious ongakwazi ukukhuluma naye futhi into serious yaphambili kodwa ngeke ngidlale ngani ngiyingozi ke ngiyingozana impela uma kuza ekusebenzeni nokuphusha ke phambili ngiyingozana impela ngakushiya ukhathele impela mawuthi ufuna ukuncintisana nami ngoba nemncintiswano nje mina mangwena umncintiswano makho umuntu owina umncintiswano la uyabonga lokube mnandi kuthiwa awuyinkunzi bani aniyambona umfana kodwa ngengoma yakhe maka wina mina uyavotela lalela mina kuthiwa ngiyayivotela mangibona la emcimbini ngizovolontiya uma ngishaya ama-views amaningi wathengile uma ngishutha ngiyonikela ufuna ukubukwa mayigqoka iy'mpahla ezinhle noma ngagqoka lezo mpahla ezinhle zamfanele khona nje abantu abahlala bengimakela nje akazi-ke ukuthi uma bebona umakoti bayothini mayiphumelela hayi uthwele umuzi lo sekhaya hayi wawakhela usibanibani kunabantu ababiza amagama abethu wakhela ubani twakhole insizwe yathi lona nje unethe nje wabhala leli gama libhala kulezi imoto zakhe uyaphumelela nje gqoka impahla ezibizayo wenza izinto yena nje yawena akilo nje igama lomuntu leli
igama lenyoka leli inyoka injalo ke ifuna ukuthi ubhale ngayo upersonalize ngayo shabantu baxeka nje khona abantu bahlezi bexeka nje bexeka nje uyazi ukuthi kunenye insizwa ngifuna ngiwenzele example sengiyavala kunenye insizwa ephelela ukugxeka hlale ungixeka yena insizwa njalo nje yonke into engiyenzayo ngisho ngenzani yaxeka ngisho ngenzani yaxeka la yangihlekisa khona ke kwathi ngirelease i-album nje namhlanje ngiyikhipha nje namhlanje yaye ngena ku Tik Tok yathi awayikho lento hani ngalandela nje bafethu ayikho lento hawu mina ngazi ukuthi i-album Mhlaziyayo i-album ngeke uzwe i-album manje album mhlawumbe ngayinikeza 2 weeks that's why ngisho emaphepheni analyze emva kwesikhathi because i-album kumele uyilalele phinde uyilalele phinde uyilalele phinde uyilalele phinde udlulise insuku phinde uyilalele phinde uyilalele phinde uyilalele izokutshela i-album ukuthi ubani lo ngathi mina inzondo le ngathi bangimuzwa wathi hey yena lomfana lona ayikho lento hayi ingoma zakhe namlayezo base bembalela bathi hey yabona mawuqala ku track 1 ithi ingoma yakhe ngazabalaza bebuka abantu njengoba ngizama nje balela abantu bangizona mangiphumelela bethi ngithwele izinto ezenzakala kubantu lempilweni general umlayezo loyo esibili ithi nomuntu onengane uyashelwa akusho ukuthi umuntu onengane sokumele alahlwe futhi wakho umuzo oba umuzo ufuna umuntu osikuwa waphinde wavuka umlayezo loyo bembalela abantu yabo unumber 4 ngase ngiyishanga ngathi intshukantsukane thalo bashuka abafana ngikhona ngani intombi ekade ithandana nesigwili ngoba ijwayela amafoni ijwayela imali ngase ngithi number 4 yasihluka ingoma isithi isala kutshelwa sibona ngomopho baqinisile amadala uma ngabe kunomuntu ongithukayo namhlanje umuntu engamsiza isitha sami lese ngasisiza ngathi number 5 ngathi ikhala lapha ziningi ingoma bambalela bathi khona ingoma ethi ungathi mawusiza umuntu namhlanje bese uhamba ukhuluma ngaye siyogcina senqaba usizo lwabantu bantu bambalela wathi hayi khona ke ya khona message ke ikhona nje ukuthi nje ke hayi lo mfana nje hayi angamthandi nje umbuzo wami ke wena lokungani uthi ufuna lento lengayithanda ngoba ngeke umuntu ophuza isavana umbone elokho ehleli lapha esitolo seHeleken isavana dayisa lapha uhleli lesitolo seHeleken Heleken kodwa yababa Heleken kodwa nje ibhodlela lakho naselifishane Heleken iyadayisa isavana yakhe njalo ayiphuzayo yini engayi kwisavana yakhe afike nje ayiphuza isavana yakhe ngoba nje bama brand engakhona olokhuzana khona o-Extreme khona bona osavana ngeke uthola umphuzo e-stream eyohleli hlala ku Tik Tok ezothi isavana nje ukuthi nje inepapalazi isavana nje ukuthi nje isavana yenza ukuthi umuntu avuke njengazizwa kahle ayikuthi nje isavana ihlupha ngokuthi yona mangabe nje uyiphuzile ngathi yababa isavana ihlupha ngokuthi how wena nje ukhuluma ngesavana nje kodwa uyiphuzi uphuzani hayi mina ngiphuza Heineken ungathi nje Heineken yini ungachaza ngeHeineken hayi Heineken imnandi hayi kodwa nje ukuthi isavana nje ihlupha ngokuthi isavana yenza ukuthi ayikuthi isavana nje ihlupha ngokuthi isavana yena nje mangabe iyadura isavana ihlupha bakhona abantu abajala umuntu uthi akangithandi uhamba kodwa uhlala ku Tik Tok shona ilanga Khuzani this kodwa wazaxoxa ibeat athi ibeat hayi ukuthi nje ibeat nje kunjena nje hayi ukuthi njena axaka isiginci hayi ukuthi nje isiginci nje hayi kunje asuka lapha e-keyboard hayi ukuthi keyboard nje kunje nje hayi ukuthi studio nje hayi nje ukuthi uthani mina ngisazongixekela imoto engahamba ngayo ngeyo record studio wazi yonke into ngami kodwa akangifuni abantu abanjani laba unamanga yakuthanda yasho phela igomba yasho igomba mina ngeke wena unomculo wakho omthandayo sengisho labaxekayo njalo nomculo wakho omthandayo
urelease ukhiphile khuluma nje ngalo ngamthandi wena nje ukhuluma nje ngalona nje ngamthandi wena ayikho lonto uyamthanda wena umuntu lo muntu ogxekayo uma unamakhosikazi ake ngilapha nenkosikazi eyodwa uyinika nini uthanda inkosikazi yakho ubhizi uhamba ugxeka amakhosikazi abantu umabani naye inkosikazi yakho yakulindile la kufanele inikeze uthando inake umabani hayi kodwa umabani nanga umkakho njalo mina ngine believe yokuthi into mongayithandi yeke nje phuma kuyo uyinakelele ethandayo iphusha into yakho abalandeli bami banjalo ke mangabe ngabanaka kancane ungathola umlandeli wami ebusy nje analyzer la nomculo angamlandeli umculo wami bayebeze bethu unomona ziyafona phela ezami zithi ingoma umculo wakho nje unomona wena umculo wakho nje unomona kahle kahle ngoba mangabe nje sike sadlala wena nje kwesavuma adlala abanye sibezwa ukuthi bathini vele nje uvale yonke into that's why abalandeli bami ngeke ufika idonation ibusy analyzer nomuntu hlala ku Tik Tok ichaza ngomuntu nomculo engamlandeli mina ngiyobonda kuyena umlandeli wami loyo umlandeli walo umuntu analyzayo analyze awuyinaki into ongayithandi into uma ungayithanda uyithandi awiki ngisho esitolo sayo kodwa abalandeli bami abakazizwa ingoma wena usuyizwile uzizwile wena silalile wena siyagijima uthi uzoxeka ayixekeki bafana lento le iyagqilaza lento bathi gqilaza online so bafowethu cha amancoko nje kodwa umlayezo ophuthumayo kufanele kuye kubanikazi bawo labo kwabangxekayo abaxeka kakhulu uyama movement amonke abaqhubeke bekwenze lokho ngoba ukuba nekuthiwa mina babe